Dobro jutro! A je to najbolj annoying način, ker kdo lahko reče dobro jutro ali ni? Po mojem, če bi to dvakrat zapored rekel, bi šavar dobil. Od nekoga. Tle bi preletel nekdo do avta, rekel, stav se, bam! What is this? Rover. It's a rover. Tako jaz sem tle v Mariboru na štacionu, ko imam en hiter upravk, pa malo sem tole pogledal, zato ker ne vem, dosti zanimivo, le kaj gor piše. To se pravi, ta vrsta lokomotive je pri nas vozila od leta, pazi, 884 do 976. To pa je delovna doba, a? Dolžina 7,635 metra, pa teža 23 ton. Evo tako na poti domov sem se ustavil še v štacun in sem kupil 3 vrečke, mulčkom bo treba nekaj za Miklavža dati, pa mal vikend. Veste, vikend je zelo podoben kot vikend, samo da je pač malo drugače. V glavnem tole sem kupil. Da vidim, kaj so napisali kolegi o kakšni stvari. Recimo, ko je tale lepotane napisal Fiesti ST200, zato ker to je en avto, ko ga jaz nisem uspel dobiti na test, je mimo mene švignil. V očih žarek sonca. Ok, zdaj pa to tako, ne. Omejitev je 50, mi se peljamo pa 42. A dajte folk povedati, ne, če je omejitev 50 ali pa 90, whatever, ne. A peljete točno po omejitvi? A peljete tako od 5 do 7 km manj samo zato, da ste zihar. A veš, eni imajo pa tako, skozi isto hitrost, ne? Ali naselje, ali odprte ceste, oni grejo 70 na uro. Boli jih Johnson. Mislim, vsaj konstantni so, a veš, to je pa tudi neki. Še boš ava? Ko ptičke vas hranim čuje. Ta je bila malo kisla. My car keys are inside. Leave the pocket alone. Dama, prideš, a te moramo zmeri čakati? Koliko je fajn.